masapenin insung tina bumi te ho josi pakai petin minin masapen ten cibai ken bumi unihin song pisang Presbyterian Church sumong Presbyterian it's a digital outreach gospel outreach program i lunch involving in hubungin patsa na kinizin iti hubung ki patsa nuijun iti program hi gima chairman ki in ki bola ham angai ko na umham umluham ki ho jengkat jengnin ka si do aji chu mulai ba noi lisi na het bangubin na nasata COVID-19 coronavirus na in Mars tarik som ni ako na salita curfew umakunin hubung na tonjo si hi suspend ibing isingtan unkay na jong ompon ting activities dangdang tapon ni hen lang sulo ni jong le pila mi hen lang magol sang lami jong le tapon ichi isom ngalan ni gitsan na national lockdown aga umungin hubungin kamo kisan wal ti umi jong le tarik som na sige ni chun ang committee kitu comment icha chun ngai tu khat kinijin chin ni sele intina insung miten ulpina konin sermon ngai na umle i ang committee chun chun ci program yung ikungahin. Iti program nga ci video dan hi sa taa insung mite panigala diu. Ahin iti panigala diu ham ti ahile. Iti program hi ilit banguham ilo wale ke diu ngai bang amma chu ngai jing wa ahile. Apa chum ding umro di chun hubungin akide chu. Uin kai phan ham som ham le ang kita tinga ile sumi te jong ka tu koma ka vena ga ngaya in kai bang banga anaman ding hi de pi pen ta hi je chun obumi te hon je til ki pol hi nasa mo a koi lovin hi hon kan tu pi tin diu le kau lama dang no na oi van ni ti ding ba ong ki wong ni ti spena iga ye ti ba rin si do hi je ti nga hele ubung sungahin ichikin ga ki bol na je program ga ki go na ponin ubungin ngan CB kinijin ubung committee ngan CB ho jing kale isalal ten umubin ama hon jong iti hoin gondo pibin mga ho jala ki bori si injong ki patu si jong ka ni nomin sle iche sermon ga piding ahin ap tas tina sunday tina sermon ga pidingi ngamkai ho kin gong ahin ama hon jong luta ai lo le dito ta sermon patina tawding kuma ahin go no ba ugong mite ragaw anahin ba jing diu chu iga di pipen ije program lo pita iga go na wahin kinin i ho jong ipan pilo wa ile ubung committee ki hong jong la chu lo di chun ije program tunia ong kipan ding hi ema ubung chairman ki na pa patin cha pa patin lagaw ting patin mina kain tin so ije patinin pati ibu pita wen amen taon hin mang kete wanawm kapaw patin sin na lupita nubin kay ho hubung rasam le jong lewang hubung ke chalon ho jo si ong kham tam pha hin hubungin kabol te sunu kan bolwin nang ma pulpit nga ko na sermon ho ngai la a ni cha cha le umite raw ana ki ba ding ding mai in ichi digital gospel outreach program ti unin pen hong kawin ichi program nge jong pakai nang man aki salungjing ho hin sermon sim ding ho hin
sumite umite lusin le ngai tho zo sin ta chung pi thi ni bin nang thi nga pen ka hi kai Yesu Krista na